Pozdrav svima koji me pratite, svim mojim pratiocima i subscriberima, pozdrav vama, dragi moji studenti. Ako vas hvata grč u stomaku i ako osjećate nelagodu zbog ispita koji dolazi, upravo ste na pravom mestu, ostanite sa mnom zato što je ovaj video upravo za vas. Ako još uvek se niste pretplatili na moj kanal, pozivam vas da kliknete na subscribe, da lajkujete ovaj video i da budete sa mnom u svim serijalima i u svim epizodama, u svemu onome što dolazi. Znaš li da većina studenta ne pada ispit zbog neznanja, nego zbog panike? To je istina koju sam napisao u svom priručniku AI za učenike i studente. Problem nije u tebi, nego u tome što većina studenta nema sistem, samo stres. Veštačka inteligencija može ti pomoći da taj haos pretvoriš u red. Ona ti pomaže da naučiš pametnije, planiraš realno i ostaneš smiren pred ispit. I to je ključ. Ne više rada, već pametniji rad i mirniji um. Nema nervnog sloma ako znaš tačno šta i kada učiš. U priručniku objašnjavam da plan nije gubljenje vremena, to je temelj tvog mira. Daj komandu veštačkoj inteligenciji. Napravi mi plan za 10 dana do ispita iz ekonomije po 3 sata dnevno. AI će ti rasporediti gradivo, dodati vreme za ponavljanje i predložiti kad da praviš pauze. To znači da tvoj mozak više ne mora da pamti raspored, sistem to radi umesto tebe. Ti se fokusiraš samo na ono što je važno, učenje bez stresa. Ako ne praviš pauze, ne pamtiš, samo se umaraš. Zato u priručniku naglašavam tehniku koju koriste hiljade uspešnih studenta, Pomodoro metod. Učiš 25 minuta, zatim 5 minuta odmora. Posle 4 ciklusa napravi veću pauzu. AI može pratiti tvoj ritam i podsjetiti te kada da staneš i protegneš se. Na taj način mozak ostaje bistar, koncentracija stabilna, a umor manji. Zahvaljujući ovome, učenje postaje održivo, a ne iscrpljujuće. Hoćeš da se osjećaš kao da si već bio na ispitu? AI može da ti napravi simulaciju pravog ispita. Napiši mu. Postavi mi 15 pitanja iz marketinga i objasni gde grešim. AI će te pitati, analizirati tvoj odgovor i dati tačno objašnjenje. To je kao da imaš profesora koji te ispituje, ali bez pritiska i treme. Svaki put kad pogrešiš, naučiš nešto novo. Do pravog ispita dolaziš već pripremljen, siguran i smiren. Ispit se ne polaže samo znanjem, već i mirnom glavom. U priručniku pišem da se uspeh gradi i iznutra, zato koristi AI za mentalnu pripremu. Napiši, pomozi mi da se fokusiram pred ispit i ostanem miran. AI ti može generisati afirmacije, tehnike disanja i motivacione poruke. On postaje tvoj tihi mentor koji te podsjeća da možeš, znaš i vrediš. Kada si smiren, pamtiš bolje, odgovaraš jasnije i donosiš sigurnost u salu. Kada spojiš disciplinu i pametno korišćenje AI-a, nema nervnog sloma. Učenje uz pomoć veštačke inteligencije nije prečica, već nova veština. Student budućnosti ne uči nasumično, on ima sistem, ritam i samopouzdanje. AI ti pomaže da organizuješ vreme, smanjiš stres i pretvoriš pripremu ispita u plan koji radi za tebe. Zato, kada kreneš da učiš, ne pitaj da li ću moći, već kako da iskoristim AI da uspem mirno i pametno. Ako želite da naručite ili imate svoj primerak mog priručnika, u komentarima ovog videa nalazi se link koji vodi do priručnika koji možete da naručite. Vidimo se u sledećem. Pozdrav svima!